Wow, menulian tu poin yang kokosanet kaisa keu. Rutung atau lukai yang wei pakonan Pohnpei dan wei kupur kosanti kasiluwat. Ranwat ni alam sanwari isa kisu paran kauna riasa riagit riasa kelimau. Ranwat wei ran kelimauan wei kupur kosanti kasiluwat. Dan kan katlam hotel lak tabang katyan dan lolo. O men pergi Thailand kata o Senator Pahrek, Wan Baron Pahrek dan kuliah Thai dialog. Dahil kubron dan kubron law kan baruan sansat. O maing samat ko seperti labalap pot manaman o sarawi iyas parabot. Monat pan baruan sakar kita colanan dan ranwut di baruan walian kita wiat soal sakaratan sakar misik. Pwuhng wiat tip mon silang awi. Wiat patro, wiat mata-matau, o niat yuyakan. Sebagai main samat ko labalap indual kaden ketkian git masen kaborobor. Masakan gue kata angir dipadakan rabang kaden bangki yang git koros. Sekaborobor ki oposan sabul mar masen. Sekak tatong main sangwat o bagi ukuran kelangan dan bangki yang git mekuat koros. O bagi iran kaden korong ay git niat panuyat soal bag main sang ranwat. Kelangan nir main samat ko labalap. Ya jauh benar wasaksiat bagi degili go kaborobor. Maramasin way o pengir kajen kamanala. Separuan bagi iran kajen molet yang menemen kit o san uya kuburwat. Ketki yang git marain galakong. Sen gak kat dok ugat bukan kak koros sekakon. Masakan makonegan sansal maing samat ko labalap pengir kajen mangir. Separuan bagi Urmawanir kipe amenemen kit sang jaben uya kuburwat. Lawin sakla. Kamu jamaat kelo komorobor. Kosa koros, ansu koros, dina koros. Tuarti sekerair, kapeng oka kemat koros. Di moranat kaunat sontor, sonkomor, sontong lapalap Jesus Christ. Amen. Kalangan Wan Baron Senator Pahrek o kalangan Senator kan Pwuhng lolo amiaya rak cakap katlam modrai lo iban pona se Chief Clerk on roll call. Senator Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sonso A. Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Billy Edward, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senlatore, Senator Denny L. Laden, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Teswo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, That's Amen. Senator Makari Miguel, Amen. Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Yet ngay mày. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaroy Simina, Senator Francisco Simram, my Mr. Speaker, Hey, quorum Mr. Speaker. chansal magtry sabulman ke quorum magtry ka katlan sabulman try uya kubur. Mona try ban katlan sabulman try uya kubur record and chansal me Senator Simina o Senator Movic excuse sang uya kuburun ranmut. Mona try ban katlan mo ay men ulian try dia uya sabulman try sakaratan kapung mel sakaran misiklap kapung pangkuburan nilap sakaran kayboni o wawlap pangkuburan raksoko
Sekarang wawlap ang kuproni soko. Wawan ko sa bulmalikan ko, nanalang ko, nangkaniyay ko. Wow toror, ang labalap kay di koras ng talian tiyak, homotso government, national, state, or local government. Wawan ki Kabinaan when Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanis, Wawan ki siyong kubong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kubong koros. Wasaksit edingal wawang Vice Speaker, Floor Leader Abram, Honorable Senator Koros, kasang balik yung wawan kilangan lang sa Amorokan, o Loisa Seriso, so masakan, o labalaban way koros, non-chamber what? Men Pohnpei koros, non-kalal, tikin kalal, o non-way mas tikin Pohnpei. Rakat, uktail, eupanan, uya kupuran ranwat, upon kalway trail nan tawakwat, ay man po na si floor leader, Abram. Kalangan Speaker, unay ba niyang sakara jungal sikaran kapung kay po niya wow kumkupura buwan kak pasyang sabul memui me peita tier nilang sakset ay jungal wan kun kamui wan ku Vice Speaker wan ku melel kan bagapay riya yan Honorable Senator koros bil jungalan ku wawong iral kan me pasyang child may siyang ranwat nan kalari ranmau o men Pohnpei koros melel korusya me pepeyan men kapesekan Speaker kong proya pwede ko wa yan kak mon kamagita yan kak kapesya irailo ka me pasyang child may siyang ranwat iban pasyong cep kita menen katar karyaman and when madal name yay Honorable Ricky Mutong Speaker and Sukonati yay Lepen Markutsi Vice Speaker and Korean Town Council Honorable Sanper imen sakaram singki irailkan me suci sains liang ya imen pagi Vice Speaker o majikan and kak pasyang iya kapesya irail pukaca saya lobo-lobo kita mas irailkan me Kalangan floor leader, may I point of privilege? Speaker, Kami, Senator Latore. kalangan Speaker mo na ibang pato ay bibato ang kupurakan kapung protay ay tunggal kay Banua ang kakpatong tapos mo batuir ang kupuran rail subay tigo wong kung kami wong kung Vice floor Honorable Senator kang koros melil patong tunlang na floor yung gear ang 8 mar manung katar 5 Speaker man patungan bilang siya umao ulian ikan mapatusan bang kupuran so pilkapaso kaninay ko sa palyo mayan patong kay Ranwood yung Kingston Road nanaway lang o tabol mga tungal warak Lililim Road mantabi tayo ng bikat yung ramayo Kalangan, Senator Latore. May I point of privilege? Kami, Senator Edward. Kalangan ng Pwuhng, Honorable Speaker, kung kaching kubraya po yung kakachapacheng sa pulmumi sa karatang kay Pwuhng, Mr. Saler. Echingol wabang Pwuhng, Honorable Speaker, wong Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members kan. Yang pacheng, wow kan Mr. Saler, Regan Mr. Saler, Rayang pacheng uyakupur. Honorable Speaker, kung kaching kubraya po yung kakapese, tinakapmen mapiliyang pacheng. Sabon macam yang kupurin may sangat Miss Put o may sakara maluwat siya lang kakachking lopolo kung kasama. Kalangan, Senator Edward. Kami, floor leader. kalangan Speaker kaysa bali jungal sikaran wawi bilmen niya suwo wawon ki irail ko koros na kapesya berail sainsaler nan kalari sainsal me amen bil managap kasambal bilap sa batyang child may sing ranwat yay Principal and Matelnim High School, Mr. Penyas, me kabin konoski non-grown Matelnim, men pagitak jahilin kasamu kiyo lubog. Kalangan, floor leader. May I point of privilege? Masular, ay men kabanggiyan Senator Puko, maulian child year o yan child. Kabang o irail ko may patyang child. Kalangan ko para mahal koros. Pag yung mahal pulikiti, yung mahal ansyo o patyang legislature, nan-wik pronanot.
Asular raktel kadlan sa matel uya kupuro iban ponas floor leader upfront. Speaker man yata kamagito pagi jalan ka kapandala pulpen sa majal channel. Amen. Chanchala ma kamagit memye pagi karyaman pen kamagito memye raktel kapandala sa matel watawat o halal tan channel. Kamu floor leader. Someone mo mochi bilaw sakara kupurakan pagi jalan suspend order of business so Joro kita panen beisuwa walu. Amen. Chanchal makamagito uya o mia karyaman pek caikat kecil panen beisuwa walu anson katkiron tu patro walong kamatang kosenet kan o resolution kan tepek kan. Kamu Senator Ludwig Senator kan korus sabulman kia terjang oleh dia semua waktu katla motor liban beliau bonus floor leader. Speaker regional sekarang wa usapal kong kupure. Iban beliau yata kamagito pagi jalan suspend order of business. Joro kita pan order of the day yo apali standing committee reports. Chancelama kamagit sang floor leader. Bagi karya mana rakter kat pan order of the day. Standing committee report o iban bonus chief clerk. Standing committee report number FG Silisa Kuala Line Reis Kelmau Mepet Legislature pin number FG Walisa Kuala Line Reis Pai WLB1 sang Saumi Committee Finance. Tuan essential report pan report dari sang committee Moni karena ban bonus chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, Moni ban pada sa committee Moni. And kak padang sapol mumuyo iraikan me padang kamuyar sakaratan kaping kay paniwaw me patoyer nilang may Mr. Speaker ay tungal wala pa ang kupulang mo to melel 5 speaker on the floor leader ay tungal wow ang riyano Senator kan chorus ibilmen padang mumur kasambal wad o kasamo ki ay tungal wow irail tuan way kasambal kay me memor kasambal wad kasamoyer na sa matay session in mesang rangwad. May Mr. Speaker ipata sa kami din Moni o kamagid nuwa o karakarak kailan ka kuya kupurgi standing committee report o pugisili sa kwalu lab niya rin sa limao. Karyaman. Chancel kamagit sa chairman Moni paros mo chung kamagito masaniyay uwa masanisyo. Pwede kamagito po ita, bang katiyan ang masan po bang beliau po sa chairman court. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wakabal man kupurang mo yung bang kupurakan koros. Standing kami the report, sili sa kwalu, liban niya rin sa limao, may itan kamutang ko sa net, o pagwali sa kayo, liban niya rin sa payo, WLB1. May bagbag malwat, and kak, kamanata wan Moni yu makin patulang sa Matay Public Library. Ano yung alam may speaker, kamu din Moni karongayar Israel me pulian to executive melel director in education Mr. Stanley Etse o office and budget Mr. Taynard Anthony Taynard nan kawit kan mamia kadedegan kasalayang kami makaitan mo ng kapmet mo ng kamanamantaryo o pwede mo ni wadagan patulang NGO yu madan ke Pohnpei Public Library apa-apali sa apasin library yang men Pohnpei kan pagpagwad ninduan kawit ng taraktarin education moni wadan uyala subsidy o inan lang sa Matay Public Library o patosang pan pati din education ninduan ay santiyang pan option director nan kawit penekan memia may Mr. Speaker chansal memia kawit din sa member and committee mon kasambalin tatawad magmagad Pohnpei and ginawang library ticketing kan mele library kan may patunan way kan na school and when kitty when matil name
o kasik pen melakam pali sangon tatawat kak miya nan library tikecengkanan dagan legikan kami di kawai wan moni wan padang mawa padona wan dala rianan pagit niya kapad bana an kakuyala talalop 100,000 o palang public library patatongkan desapis mau kan magmagit nan public library an kakpil yang aki apple pen tatok mawon library wat nan library kan mamia kabel Pohnpei niya my Mr. Speaker ikawit pen mamia ninduan karong kan mawiyawiyar o pagkaraba wat my Mr. Speaker ay bata sa umakamatin mo ni o pagi nuwaw kararak maluwad ang kaksabulman kita report wat kalangan my Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, may adamasa na ba standing up the report ng Silisa Kwalu na banyari sa Klimaw sa kamti mo ni kamu Senator Latore. Comment Speaker mo na ibang patray wal wow sapal bang Pohnpei floor rail ko karo sensor ko karo Speaker mo na ibang patula kom kubro ayun kak muy patro ayun kak sangkal na ay tungal neighbor chairman in Kamarain yang patong sa bangang Kalangan Senator Latore, record and reflect na Chairman and Kamarain, Senator Simina yang batreng uyak programa. Kamtola. Iro pasampalkan masangkal ng standing committee report ng daw Silisa Kwalu labi na Riso Klimaw iman patawang kaping kiyang ay tungal chairman finance kaya nasan sa namaw o katoklaw na campaign finance sa pulmang tungal yung kiyo ay tinang sa namaw sang nikaarap ako sampal wat kaya pitata Israel chairman kanan Pohnpei ay yung patawang yata ko magturutin ko nasan ng report ay yung bakar yaman Speaker Diyan silang mga magkamagit yung mayor o karyaman pa miya. Ako magpuro mo na ibaan po na siya ma. Senator Simon, makawatan ng 5 mo na kamagito. Kamu Senator Simon. Kalangan na yung Speaker ay tuwag sa kartang kepo ni Wow. Kung katong kubro kung kakpatawag sa pulmamamisay sa lilang mensang banwar. Nanwalwat ay tuwag wanggi kamu Speaker, Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Senator Kadkadaur. May sangwat na pilman ki Israel katokan magtay. Pilwaon ki yer lapat ng kalari. Melel simpopodio masang kausap sa wisyo. Speaker, ikapong dito nung tatagang kampiyo ang kaksasal ng record na ipatuwa nito. Wasagis may man kalalap, mang imang kalalapak. Ang sangwat na sainsal may public library funded sang general fund o Director in Education may apali kung kumuno sa ang ban option director. Ay suwat niya tayo pang kamakit sa ban option director patuwal diyang pan subsidies. Ispi panut kukogi apali public library. Ang tutuwa director the administrator program open kamakit na. That's science. Langan Speaker. Ibaan patrawan po na sa committee, Melal Chairman. Kayo na mo takalalabok mamiya kak pasubang. Kanangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa pal bangko puro mo yung bangko puro kan koros ito nga kaping ang Senator Simon Pwuhng kaya naman da kalalabagan kawid mamiya ang monuwad niya bahan makit ninduan subsidy aban tuwa da subsidy kan makin patulang legal service o kin patulang farmers home the rural development Ninduan kapukakan kinmiya ang rail kan maganiyang payang maki mele NGO kan maganiyang payang maki monin way paganin Pohnpei Pwuhng sangan monuwa depan patosang government in Pohnpei ya pukaw manaman in oversight mamalwat sa pulman ki pan kaker yang kawit paluwat o tatok lan monuwa eri ang pukuhan director ni
Abulban Library Pohnpei. Iye me yang committee kawit ata muna kapatapat mapat yang 76,000. Kamaulakan tatatak makan memagmagad Pohnpei Public Library. Kawitin taraktaran paypayan. Ninduan school kan makabil Pohnpei Library with Bangkanewang. Ang direct oversight and director in education tama kinuya mawa monwad ita mawia patopan budget in director in education. So do wasayu kasaneti director in education mabang kasaneti tatangkan me Pohnpei Public Library Bangkanuya. Nan kawait kan memia ikapeng kepenintuan mo metua demet wiayar subsidi malwat sudah anak-anak pasan eksekutif dan kakawait oversight kan makonangan wiyaw. Ari niyaralap may Mr. Speaker committee kamelelem wiyapen tatag mau yung may paban kakaraniyo to public library o tatag mau kan marakin wiya pumalwat kan kakiyang patiyan o kawait wasakan may wilpan sa wase Israel John Way kan may ewe delegation po ko ako. Imen kamelele me kayun kag me tuang sangan monu kamanamantaan monuwat o ikamelele me nanasukan me ban patoto kupur sa delibil me men mangi padawan tatangkan me public library kinapapaligi sa matay serikan o sa apistekan on and Pohnpei Public Library kakawit ninduan oversight ay sawas may kakuya yang Speaker kalangan Speaker Carl pagi mayor motion and challenge patung dimasin pe amai kupurak trial entertainment motion master poita trial bil katla mon trial koros me utung kamaguto masani yai Pwuhng masani show kamagat poita directing tier masan ben standing come the report of Legislature Kwalu lem ni aresa klimao harus me utung talent sa bulman kita report word masani yai Pwuhng masani show motion poita ro try kamanalar standing come the report of Legislature Kwalu lem ni aresa klimao me the report chief Salam. Masalah raiban po na si floor leader Abram Speaker jungal wau sapal ko kupure won Unay pa nga ta kamagitay men pagitak charan kasamuma sa machail public auditor miyang batyang chailan suwat ye Mr. Eric Paul eulapulapon o mapil batyang ye wulyapan lubtikariyaw nan win matalim ang maninching siya ye maninching siya romi tiktor men pagitak chailan kasamuk ye kalangan floor Speaker dan pacuan kamagit muat kesambalit jalan kak coro ketiyo apali ng basic siluan kalender Riaman Chan salama kamagat yu mayor sang floor leader talent torak tiyan ng isak silu yay unfinished business o pwagi amya karyaman ben kamagutok taygat katiyar po ng isak silu o ban po na sa chief clerk Legislature Resolution number Mesa Kualula and Rio Payo proposal for resolution extending the sincere sympathy and heartfelt condolences of the 11th Pohnpei Legislature on behalf of and for the people of Pohnpei and most especially the people and traditional kingdom of Matalanin for the passing of the late Langkauri Matalanin, Mr. Pwuhng, for adoption. Chan salama watawatan bangan kamungatan resolution o iban One is a floor leader. Speaker ni wa men pacong yata kamagito pagi muat kesambal wajan kak uyala malam ki legislature resolution number Mesa Kualula menyal risak payo Chan salama kamaguto koros me utung kamaguto masaniyay
uwa masani show pagi ya poitak trai bangkat yang dan masin be mia masin be kami Chairman Perez. Kalam, Mr. Speaker. Ora iban yang baru iman. Adang kamu kayu tiang ke tuan sakratan kapeng. Waban kuburan samarai kod labalap. Kubur mau mesensel. Pwuhng menemen trail koros. Yang kono tu marai ran kaput. One kamu Speaker, Vice Floor. Three honorable members koros. Mobil one ki rail. Ketokan ranwat me grail pona sayer dan gallery. Mr. Speaker, in baroni ata motion dan gak asani floor amendment number 26 silu levelnya risik lemau usabot man kita. Kariaman. Chancellor mau komangut sang Senator Perez. Koros mau ujung komangut masani yay. Uwa masani show. Pagi ya poita dia masuk dalam floor amendment. Kami Senator Perez. Kalan, Mr. Speaker. Sansan dan samarai dia gubernur me floor amendment what withdraw dan committee. O padona dan kalender butain ka kapali. Ia iraga me padota sansalai kaping kawidin momod what. Melayang ugdaglagan magdail patuan air. Imet patuan se megot me barunan sa madail rules and procedure. Whether uyamen kasaburubur murunan wood. Mr. Speaker, na sa madail rules of procedure 10 and 11 10 and subsection 3, number 1, the Speaker shall ensure that the heading and the text of the bill and resolution upon their encroachment record the proper session and year of passage or adoption. Ibaruan state irawat ayo pwede kamagit mamiye Manal tayo ang kapurpurla ang kapantala tuan ka kaparapat ang level masin nan mga iba piluyawin. Kari sang negara ka man padawan uyata motion tayo ng di masin ben flora man naman sa bulman. Kariaman. Kailangan ko promi KPS mesansal siyang kami. Pwede mayor motion ko tayo ng rutung ito masin ben flora amendment. Pwuhng ay sidu dapat niya sa lemau. Mayor kariaman ben motion no. Pero komal lima. Dahil komal. Speaker. Dahil komal.
Uya kupur, hok try komal dinan masin ben flora men men up ku ne isak silu le ben yar isak ne mau. Miedra masin ben flora men men up ku ne isak silu le ben yar isak ne mau. Speaker, Kamu kalangan speaker ay tunggal sa karon wal sa palpang Pwuhng floor honorable senator. Relo ko may angkat o patusupay uyalam-alaman ng isang rangot. Okay, uya pan tatok na niya maingkisin over side kismiyanan meptatan nampa ako nang pan kakatawin tatok. Upuri flora men umet ay man patawan nuwa uyata kamagitew kailang kapantala flora men upguan isak sulu laban niya resak limaw wen kakuwakta kayo ni uya pa na tanamba mapung uya kamagitew man kariya man Speaker. try kat nan masin be. Speaker. Chansal me kamu gitu ya. Imen amen kamu gitu. Na kamu Senator Pahrek. Imen peruan amen kamu gitu memio kailang kapantala o Pwuhng mon sa mata kalantir raya. Chansal mau kamu gitu mayor o amendment kamu gitu mayor. Men patrón men iya bang kapantalar flora men up ko ne isak silu le ben yar isak limaw apan automatically kapantalar kamu matan resolution le may isak walu le ben yar isak pa. privilege my Mr. Speaker Kamu Senator Carl. ikay sa balay sa karon mo paan kupurakan kores ito nga wow toror paan kupuran introducer and resolution kasampalwat imen wow karakarak sagara Senator Simon o iban pateng senasyo mo kapantalan tatakwat o kau na tayo floor amendment me Pohnpei yan kawit kan koros me miyanan madalan kamal magtay sa wulman ki kalangan Floor amendment ni ring kapatapat siyang senator kan sa tulibil iyan sumawon kumalan kapatay yung floor amendment nituan kawit masan sila siyang Senator Carl Riya po iya bang kapantalar abang kiyang trial ang sumawon kapatay yung floor amendment Hari, kailan kacyan anu shoes, kailan kapantela, floor amendment, apkuhan isak silu, isak limaw, o kamutan resolution, lima isak walu, lima isak pahay. Karos mautung kamaguto, masaniyay, kuwa masanisyo, kamagut paitar, o kay kapantelar, kamutan resolution, lima isak walu, lima isak pahay, o floor amendment, apkuhan isak silu, lima isak limaw, o imun calendar and round. Mr. Speaker. Masalah privilege my Mr. Speaker kamu Senator Carl. kalangan my Mr. Speaker ito nga sa karon wow and tutuwa de bangko pura mo yo bangko purakan kores imen tungalan di ang sumaw pwede at dahil kat pan resolution calendar o unfinished business o masen pen resolution na kung kupura may Mr. Speaker kau na pagkukupurakan niyaso magtayman lang resolution na resolution yung may sakar kita na sa matay sessionin mo ang kaksan din ang kupurakan may ban withdraw may ban perki ropi yung uya ang kasantin kanan sa matay kampa riman pag floor leader and po na siya Committee in Finance, niya siya magtayman resolution kalangan. Kalangan Senator Carl, ira kasampal yung masansal niya siya magtayman pan resolution calendar, komponen siya Senator Carl, for kamagit, may tsakar kitawan kakanwiyaw. Asyo tayo kat pan unfinished business, so ipan po na siya floor leader, masalar unfinished business. Speaker nuwa men pajon pagkaksayan kak choro kati wapali ng pesak tayo pil calendar. Diyan sila mau kamagit, o pag kamagit tayo may karyaman pag tayo kat year po ng basic tayo, yung ipil calendar, o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number FG Lisa Gisula and Risa Payo Bill for an Act, adding a new chapter to Title 1 of Pohnpei Code entitled Senior Citizens Month and for other purposes. Only karaoke sa Kalangwatawat. Men po na sa Chairman and Moni.
kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa palban, kupurang mo pan kupurang kan koros. Pwagi piluwad Apple ban kawitin sa matay kamatin social culture tradition or historic preservation na inkak tungalan kaya sumaw nuwaw karakara ko chor parenta tong pan kupuran Chairman Edgar. Kalangan Chairman Carl, raan po na siya Chairman Edgar. Ia po yang kaken yang pattern sa pamumulit nasa ng kasamusom na kong itanuan nilang. Perdonan masang ia laman mo try itual wangking komi wangking price wangking floor jadi wangking depan mor po kaya yang ket nan masang ia laman mo wangking lu ko wangking kita kan senator kan ada wangking sama saya staff kan o korus na yang pattern sama saya ia kupur na itu. Sintatawan siya kare momotwat tayo kakan pukata LT nante aprisili siya kisiore sa payo uya kupurki o sabon mandida. Chairman. Chancellor mo kamagut sang Chairman and Social Culture Tradition or Historic Preservation. Karos mo utong kamaguto masa ni yay. O masa ni iso. Pwagi yay po itak tayo ang katiyan ng masa ni. Kamu Chairman. Motion and clause. Kamu Chairman Edgar. Inyang cakare momotwat tayo mamiye eu kalap dan memang kita na teka salgi ekawaweta siluat ni ecek lemawo ak mai kat kita ke puramai ama chote ai tatuan sekare kita yang kakan kata o katiana watawat keriau sekaim sekelang watawat Dahil kumalma minute. Kalangan Chairman, pagkita
Sa pale rong nasa pulmatay uya kupur rong mo na tay komaltik tay kat nan masan ben kamutan ko sunna to kisili sa kichu tabli ya reisak pa yeda masan ben kamu Senator Pahrek Kalaan speaker pergi dan kombal sa maray wa panay men para wanto na agot moramot rong ay beta motion ma Chairman ban kubura kitail kombal to boy kitail ma masani chompar Trail masin sila mga trail essentially si mahala me paypot irail ma me tondol gan ro pulapul san karab meta motion ro chang masin pen pil Riyaman. gowali siya ko sa pulman gitu Riyaman. Masular masan ba ban pona sa kamagit talang tingti masan ben kamutan ko sunna abu kisili sa kichu laban ya reisak pa koros maudung kamagito masan ni Pwuhng masan icho kamagit pa ita tay rutung tier pergi atay bangkat siya dan Kariyaw o kim sa klan watawat ang tay ban choose ni ngil o ban pona sa chief clerk Senator Abram, Imay. Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Senator Pahrek, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, my Mr. Speaker. Chansal me sabul matay totok to usus me tok kamumutan ko sa neto kisilisak issue laban ya riyasak payo usus riyasak riyaw o sodra me uwang kamumutan ko sa neto kalangan pa speaker tayo kakatla mo tayo mamiyata kamumutan ko sa neto tayo ban po na si chief clerk Legislature Bill number Pwuhng Client Research Bio Legislature Draft 200 Bill for an Act. Further amending Stelo number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Kung ni Kariyaw kim sa klang watawat. men po na si Chairman Carl Ikalangan may Mr. Speaker. Puyan ka leo pada sa mukamadin mo ni. Ay kasabali sa karanwa ban kuburan mo ban kuburan Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kadkadaur. Men tungalan kita sa umao kolo-kolo itu ngaluaw kan kuburan ni Rail kan padang gejay lalo daw asuk set nan kader. May Mr. Speaker ni wow kara-kara ki kamagit maluwad Kalangkak uya kubur ki kamatang ko sa nadaw buku walisak laban niya resak tayo LD1. dan salang mau kamagit sa Chairman and Moni koros maudung kamagito masani yay Pwuhng masani show pagi yay po itak tayo bangkat yan and masani ba miya masani ba kamu Chairman Carl Kalangan may Mr. Speaker.
Yan kak beliau bada sa makabitin moni o kape sa kamotang ko sa nagwat. Ay men melel ulianti Vice Speaker of Floor Leader magin kamo sa makabitin moni. Pateng sabu mami chairman kan and committee tua mami. Chansal malwat ya kamanata robot o pagkisilisak level niya resak payo. Naitan kamotang ko sa nadwat. Pag malwat yan kamanata, wan moni yu mapana pali leben alagay patanan kolonya. Ele ikamelele mamasan ben kamotang ko sa nadwat ninduan masan ben robot icharbog taylang kadla mawamay Mr. Speaker up. Imen tungalan ko yan sa umaw. O wiya itungal sa karmisip kan kupuromi ang kupuran Chairman Edward. Melel itungal sa karmisip ang kupuran Vice Speaker Senator Simon. Sansal nan masan ben kamotang ko sa network miya alagay makawait pa miya sang Vice Speaker o Senator Simon. Erbuagi anahan estimate na anahan kak miya puan kak kawait malwat ang wan mo ni manana kamanamanta melel al me pato tila common light pato lakka pinle o meriyawad may chaman isuda kau na bata floor amendment buagi kawai din estimate pukat so de lele to lel ranwot kay bangkat yang nang watawat Korea rimen melel pagban kumura mail mailen kuburag tailen ka kadla motail niwewe benayu niyan so me estimate kawai din alpukat pan lele tong pan kupuro main speaker and kakadwaru assignment uyawiyang Committee in Finance o Committee in PWTC kusen kapalaitan ni wan matang koros. Essential mo ni mapagpamiya ng kamutan ko sa network pan padosang ban mo ni makaneneti yung child pan sa material compact natan ki infrastructure maintenance fund o kawit pen mo ni wad mesan kamelele magteka kadla mo tayo kadyang nan watawat karyaw muna tayo bang kadyang nan watawat karyaw may Mr. Speaker miya floor amendment riyaw te silu me Israel kan me bang kaptelon signer o po kemet magteka komalin lebanan so o awiya to floor amendment Speaker mong kom may Speaker Child Kamal Tima Lebanon Show porque como que tinha ayer Child Kamal Lebanon Show Child Kamal
Umuna tayo kumaltik tayo kat nan masa na ban kamutan ko sa neto kuwalisak laban yari isak payo LT1. Speaker. Miyato masa na ban Speaker. kami Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker. Imen, paruan kaysa pala itong sakratan. Wow, may tiyang kiyer. Mr. Speaker, sa marahil bill, magdahil mamasa niyan suwat, o pukiwalisak laban yari isak payo. We have Pilium Toror, the Icamella Mestukunang, a Cotraman Talata. Pwuhng, Kadkadaur, Kadjangan and Robotan, Kalautlan, Chen Pugat, Pwuhng, one Rayrenan show Metopo. Event Barawan Pwuhng, Nuao Karagarak, dahil kag mo itala piliwatan kag Yeraman likumalamon Yeraman floraman men entakay Pwuhng dahil masan ki rawat ray ayo amona iban patawan we ada motion na iban patawan na leto kawait Pwuhng patawan na neo piltoro dahil songasongan kag kawata kosunatiyo ban kotorela monikan magdahil ban Kadkadaur and kakapali PTA and kag parunan account tororio kosan din ang sawat and then literat mapit kotoror pesangan monikan magan patola magdahil mangi present sisak o silisak Iban mo itang mo siya na menbilwon ki Chairman Finance magag sa wastro pagkita ibang kamalalar wan mo no pugat aban parulang kamalam parilaw PTA yaduan ada siya kamanala kamadang ko siya na tuwa maban salieti mo no pugat Syodak sinton tolyo panu yawiyang ma German finance kak kawawa tamo na ibang yata motion. Senator Perez, you floor on Chairman and Finance, Chairman Kailangan Pahrek. may speaker. Kumukupurain kak song apali kupuran Senator Perez. Ako kumukupura women tungal pada yang yawanan kamal, menurut dia lang kamalin laban naso. Dahil kamal labanasyo, malag dahil kadkadanan chamber, dahil kak sabal matangat.
Lerong nasa pulmatay luya ko puro ko tay kat nan masa na ban kamutan ko sunod tab ko wali siya laban niya riyak payo LT1 Speaker, kamu Mr. Speaker, na kamu Senator Perez kailangan Mr. Speaker, wow, men barong ito motion sa rotong temasin pen LB number wali siya level niya riyak payo sa bulman kita. tay komal ma meniteo
Pal ong lan sapul matail uya kupur homona tay komalti kamagati umiyaya taylan retengeti maasa na pen kamamataan ko sa net of kuwalisak leben yari isak payo LT1 koros mautung kamagito maasa ni yay Pwuhng maasa ni show sansal me show poita o tay katkatanan maasa na pen kamamataan ko sa net of kuwalisak leben yari isak payo LT1 Miyata maasa na pen Speaker. Kami Senator Latora Ang Kamu Speaker ay tumalwa ang nagpatpatol sa bang Pwuhng Pohnpei Honorable Senator Kokoros Mary Pwuhng ay sa patol sa bang Speaker. Menungaw kara-kara patuang kamagat at kasampayot sa ilang kak kapantela LT number 12 isak labi na isak tayo iwan ang kami sa kalan sa mga pagkaroon. Ya, momon kamagito Ano kapantala ang kalan sa ringgano LT kasampayot. Saan sila mga mabilmiyayor kamagito yung magtayang kapantela kamamataan ko sa netap kuwalisak leben yari isak payo LT1 Karos mautung kamagito maasa ni yay Pwuhng maasa ni show Division. Dahil pangkatian ang division. Dahil katian ang division pag dahil kak patrawan tatawag ni Pwuhng. Dahil pangkatian ang division. Dahil paano choose ki motion memiya at man kapantala te show. Dahil pangkatian nanu choose. Koros me utung ang kapantala ni mun kalentar iban patrawan ng chief clerk and lukuar. Senator Abraham. Hey. Senator Abis. Senator Artui. Sure. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Edwin. Senator Iwan. Hey. Senator Joab. Senator Latora. Hey. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Amen. Senator Miguel. Senator Ned. One Kikawaitin Chairman and Finance ay tungalisuh show. Senator Perez. Senator Simon. Hey. Senator Simna. Senator Simram. Asansal masabul matail usus metoke kamagit ketalan kapantala kamamataan ko sa netap kuwalisak leben yari isak payo LT1 nimun kalendaran ranwat usus isak isuay o so silu met mawag motion carry o kamamataan ko sa network kapantalar nimun kalendaran ranwat kalangan try katla motail miyate kamamataan ko sa net Legislature Bill Number FP 2 line is a Pwuhng Bill for an Act, adding a new section to Chapter 10 of Title 57 of Pohnpei Code, providing for an exemption of the branches, agencies, offices, and instrumentalities of the Pohnpei government from the payment of court fees as listed or authorized by 57 CC 10-105 and for other purposes ang lumatawad kayo. Ban po na sa floor leader. Ang motion in talent katiyanan masin.
Kalangan speaker numaw men patron kamagat ngot kusempal wajan kak wira malam ke LP nampe ketua sekono lebanyal ruis lemau. Chan salamau kamagat memia harus maujung kamagat masa ni yei. Uwa masa ni show kamagat paitar mia masa ni ben kamutan. Kosonet pwegi introducer yei Senator Pahrek ay ban po na sama Senator Pahrek. Kalaan ko, Mr. Speaker, iralap motomot noron ko sa natuot ban exempt government sangnan kokusan title lemay sa issue chapter raisa kan sa matay code Wendel kalomat sa matay tongkan and then some government would get a bank in Turkey. Parobegan Parabato, Modern Kopong in Sap, the Modern Kopong in Pohnpei. When sources of Matai Tongan, Karasabe background check, again Kapantala, some Matai Tog, Ong Nominigan Boygi, Kosan the water, Ruasan, a bank in Poipoi Ramanga release background chunkan. Ang yorolap aban kamawilo kamatangala sa matay tatok and sa matay government watch sangran watch ay mat kalan sa speaker. Ito masa ni ben kamutan kosonet ab ketua sekono lebanyal ruis lemau kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker itungal wasabal ban kupuramu yo ban kupurakan koras. Men pada ngai itungal chairman. Pwegi kosonet kasambal wat Irar magtekat kat lara rawat ana buan tipson tatangan me pan so sa committee kan mel committee chen ko me ban pato sang malong ko sansal me tipso buka dan so me kan pato sang malong ko bungan FSM ay so kung boy awak tailu danana tipso buka sang malong ko bungan ililan wen Pohnpei alimaitin boy kan niya ari iman kami lele me kamu tangko senat mawat pang kamangai la tatakin kami tu koros. Maka nana tu bukat sang palian malang kubung o palian public safety o palian office attorney general. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan kami Speaker. Ay tungal sa karmasig po ki muragis ay tungal rea banakis kapantala kubrami te Israel mawiyayar kamagato ritung tinan masan amon iban patro ay tungal sa karmasig lang kaping wow ongan nilap padang kubrami sa karan kay puniyawa patro yan nilang ay tungal ran kapatapat nanwasan Wilamamen sa Wilmen Pohnpei Sarawi pinin ko kusunat kay sa keo ay tungal sa karan wala pan ko friends kamu mang speaker on ko pa speaker floor leader honorable senators chorus waon ki railgan mayang waon ki patang Wilamamen ranwat patang ko paramoy waon ki orang mau orang kan me peyan men kapesekan orang yang mamangi patapatuan kirakan me sapul marail arail tungal puginin ko kusenat katkati may Mr. Speaker yang utung kamatan kusenat duat pueki and material pain supply material anan ong nin police clearance the nominee or song taken government lab so to kinise akitrail Pohnpei mekitrail anan parapupakat akitrail ise iran kapatapat kaim sakala ay tungal may Mr. Speaker
Applicant kalomat tatok any will committee we gianana ben tarabupagat isabe and bilmi hari imen itungal sakarata kapadapato imen yang imen pilpurang kalewa kamakit ben rutung temasan pe o kurang bagi kita ilan rutung temasan pe o sapelman kita bagi kami Kadkad nan masan ben kamutan ko sunod Abkut wisa kuno lebih ni sa klimau sansal me kamutan ko sunod wat putro o sansal me pergi withdraw dari ban sabulman kita wat kayu o kaprolang committee finance puran ka report o kaproto momot wat mon karya o kem saklang matawat tan po na sa kamagit talan ting timasan be karos mautung kamagit masan ei o masan iso kamagit paitar tay rutung tier kamutan masan ben kamutan ko sunat wat karos mautung talan sabulman kita kamutan ko sunat wat ni watawat kayu o kaprolang Committee in Finance, perangkak report, mon karyau, kem seklan watawat, masani uwa masani show, kamagat paitar, oktay sa bulman kitar, kamutan ko sunat, abkut way sa kuno, labi niya riyasak, limaw ni watawat kayu, upan kaprolang, Committee in Finance, perangkak report, mon karyau, kem seklan watawat. Miyate, kamutan ko sunat, Legislature pin number upgrade to V6AH line riyasak limaw Bill Act amending section 10-169 of Title 42 of Pohnpei Code relative to dredging a boat channel in Wapar Matalanim and for other purposes ang niwatawat kayo. Sansal kamutan ko sunod withdraw karo dapat po na si floor leader. Kalangan speaker imen pacuan ngata kamau na tau rian siu kisah malar ko tiban ketawut dia ujar tama kesempal permit wat uya permit active you o tama kamu matan sewut angka karai la tama lain legislature kamanalar ansiu kisah malar sang pitch wali buki ong pitch riakit ebuki ketawut angka lel ni mesan lam When kakapali anan paratong legislature would amend legislature kaisak duan poltar anan would. Niyarlap speaker magday bang kadin kubrela. Rel kakapali la watawat kayu ranwat so kaprelang kamitin sa prangka robot ki to watawat karyo.
Dami tayo sudah amend ki existing law o change length of way mak tayo ko na uya. Pag question itu uya mana-mana siya mo. Amo maginin question itu department another designation. Kami patpatuan miyayar question itu yung kamanalad mo tunay we Speaker, teka kamal namin ito. Pag yan kita patpatuan na sa wewa. Dahil magkupura komal ma militeo. Dahil komal na binansyo kamu
Ler nan sabul matail wiya kupur omona tai komalti ak tai kat nan masan ben komatan ko sunnet miata masan be masalah rai ban pona se kamagat me miak tai dan rutengde masan ben komatan ko sunnet ab kutu isa kisu le ben ya isa klimau koros mau tung kamagto masani ei uwa masani so kamagat paita tai rutengde masan ben komatan ko sunnet wot o kawait magtay ba sa bulman kita ni watawat kayo o kaprolang committee and shop poron kak report mon karya o kay bisaklan watawat harus mautung kamaguto masani o masani so kamagut paita rok tay sa bulman kita ni watawat kayo o baka kaprolang committee shop niya ta kamutan ko sunod Legislature Bill number FP 280 line Resettlement Bill for Act adding a new section to Chapter 10 of Title 17 of Pohnpei Code relative to the Pohnpei House Interest Fund and for other purposes. Unotawat kayo. Chancellor makamutan ko sa network will withdraw karateban bonus floor leader. Speaker, ni wa men patawan kamagat mo sembal wo janu ya kubur ke LP nampe ap ketua sekeo le benyal ro saklemao. Chancellor mo kamagut mamie Koros maudrung kamaguto masani huwa masani so pagi apa itak tay bang kerjaan masani be o iban pona se Senator Ned mau ya introduce rin kamutan ko senator. Kalan kami speaker kaya balay tunggal sa karanwao o kawewe oralapan tu adramet maing speaker. Mie sangat momen kaumatan ko senated kamanaman sangar maluwet o kapena pitoi. Wiki ireme executive branch murso pisaglaw so drapaliata. Eri sola ansho kitailen tek magtail ban kagan override the show. Apwiki ansho anan and kapal me kareta anan ben kamdan kusunet wet ukugla mawe aime isongan pata kamitian sapal mama kamitian rusun mau perang kapitalong o kamasana finance o ipil pagpagyang chairman in finance and sawas wigyanan karwaro and anana ben makituwed wigi anson alapay ta anson fine songkan inin talk loud wigyarel Pohnpei house patronan way nan Amerika tel banken wiata pay sapat irawat trail chorus mangi kapal me iman wuna we so pai iman niara lab maing o ipake Thailand ipake ban kuborgan Thailand nin lemeta ong nin watawat kayu o finance up kadlan ana pelben etre kanay o report kito ong nin karya o kem saklan watawat ni aralab may Mr. Speaker. Tanangan masulaan masan ben kamutan ko sunnet tay ban pona sa kamagut mamiyak tay dan rutengti masan be koros mautung kamagut masan ni Pwuhng masan so kamagut paita tay rutengti masan be unan kawai tay dan kamanatan ni kaw watawat kayo o kaprolang kamitin moni poran kak report mon karya o kim saklan watawat koros mautung kamagut masan ni Pwuhng masan so kamagut paita roktai kamanatar kamutan ko sa network ni watawat kayo o pan kaprolanga kamitin finance porang kak report mon karya o kim saklan watawat niya ito kamutan ko sa net Legislature Bill number FP Walisego line Resettlement Legislature Draft 1 na Bill for Act amending Stela number 11-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only kayun matawat Diyan sa namaw
Watawatan mangon kusunod, karate pangpuna sa Chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Imen, pagkabang ko para dahil uwawapirin kak sa namaw mo na dahil kadla mo dahil. Bagi dahil ang kamanin labanaso. Ban komal ti Lebanasyo, dahil komal Lebanasyo, dahil komalero, dahil tingalen kita.
Ok tay kat nan masan pen kamutan ko sa natap koalisya kayo leben yari isak payo LT1 o ipan po na sa chairman and moni po may pagkita Thailand Komal kamoy chairman Car. Langan may Mr. Speaker ay tungal wa sa palban ko pura mo yo pa ko pura kan koros. The wow o karakaragi kamagad malwad. Thailand kak uya ko purgi. Ong watawat kayo. Kamutan ko sa natapok koalisya kayo leben yari isak payo LT1. Chancellor mau ko promoyan koros mautung masani ei uwa masani show kamagad paitar tay kat nan masan pen kamoy chairman Car. Kamoy chairman Car. Kalangan may Mr. Speaker ipadawan manger may bilmiyayar. Kaya iman pada sa mo kami din mo niyo KPS magtatagwad sa kamutan ko sa netwad nintuan malwad ya kamanatar standing kamati obugisli sa walula benyari sa mau icarer ang kawit malwad kung sa lang katiyan ang watawat kayo. Kalangan may Mr. Speaker. Chancellor mau kamagad mamiya koros mautung Thailand rutsingiti kamutan ko sa natap koalisya leben yari isak payo LT1 rutsingiti masani ei uwa masani show kamagad paita tayo ang katlanan main motion tayo kamanata ni watawat kayo koros mautung kamaguto masani ei uwa masani show kamagad paita tayo kamanatar kamutan ko sa network LB number koalisya kayo leben yari isak payo LT1 o watawat kayo. Privilege may Mr. Speaker. Kamoy chairman Car. Kalangan may Mr. Speaker bagi bang piliw tungal ng kaya sumaw ay tungal wa sa bahal o ay tungal sa karmesig bagi ay padawan kamagudwatan sa ukset kawarbar kami sama tayo rule mo ito nuwaw karakarak may Mr. Speaker mentungalan kaya sa umaw withdraw kamatang resolution 1 isak payo laban yari isak limaw so kariyaman Kung kabrayaman ang peo. Wana isak payo laban yari isak limaw. Kalangan, Senator Car, kamagit miyayar toke kamutan resolution number 1 isak payo laban yari isak limaw. Dahil withdraw o place mo mumotwot. Kalos may utung kamagito, masa ni Yay. Uwa, masa ni Show. Kamagit poitar o tayo withdrawer, kamutan resolution 1 isak payo, laban yari isak limaw. Siyang kamitian moni o ang siyawot pagkado pang purkan. Mr. Speaker. Speaker. Kamu floor leader. Kayangan speaker jungal siguro nuaw sa pal. Speaker nuaw men iman pa jalan ka kumal sang nanung yagupur may tang kam di kan ndo ko sa pali wasak sit niet klokisak. Saan siya lumaw kamagit mamiya. Iban po na siya, nituwa na ipadrawan, iso ito padrawan kupurkan koro sa mapan poita, ima pan uyawi, macho, aktrabil pan, wala na mo. Muna ipan po na siya, kamagito, miya pakair sa chairman kan? Kamu chairman at ward. Kailangan ng promi honorable speaker kung puriya po yung kakachak kaya sa palay, chungal sa karan wow. Imen sa kartiyang melel kamti na RNTO, so jali bilibilin member. Miya, orang-orangan kamti na RNTO klok kaya wala conference 1, purin sa wasa bangot. Kailangan ng promi honorable speaker. Kailangan, pamiti na RNT, klok kaya wala, purin sa wasa bangot. Miya ito pakair sa chairman Jacob. May Mr. Speaker. Kamu chairman Carl. Kailangan itong alwa sa bahal. Dahil sa matahil uya kubur RR and tansal me ipateng rail kan me pagkita kamotang ko senat me bang kapantala olel niyad. Pataman miya surat to pena ong itong alpakar may Mr. Speaker. Men pagkabang kupurang kamitin mo ni kupurakan men pateng sa matay karong-karong kulak riya walap mo rin sa wasing rangot. Kalangan may Mr. Speaker.
Speaker. Chancellor mau pakai Committee in Finance clock riau alep moron ranwat kongong yang member kan o Senator Koros and kak yang patra committee an mun. Kamu Chairman Lang Speaker. Jayan go. Bilpayan ce iramat yang men perawan me resolution magabontala kawan lagi sampai kantor rawat dan bil puglau sampai kalantaran niat orang finish business so men perawan pakai orang kemudian chain ko niat nyarak jailban kemudian meeting o pakai road langan-langan di politik mile watak o mile ono batang niat o niar kalangan Speaker. Kalangan Chairman and Jayan ko pakai yung sang Chairman and Jayan ko o kawait on niat ak mailan kakan watak taraboy kan nito wala sa karta. Miyatre pakai sang Chairman Jayan Chairman and Shop Kalangan Speaker ay tumalwa ang kakpatpadoda bang kupuramu bang purakan korus Speaker man patuan kaire sabon mamal kamtin sab sen kakayuban niat ng conference one look isok riyaw kay bang session niat oh sorry. Lar committee pakai Kamu Senator Net. Kalangan Speaker kaya balay tunggal sa karanwaw. Pwuhng pisak and tuon committee and Roson Wow. I mean patrawan. Pagayar mes sapal material korong-korong ban korong-korong wong arasim kasandiang lagi wale murisawasan niyesil. Pakai sang Committee in Health Morin Shawasin Niyasil Sabal Mamail Ew Karongorong Chairman and Public Works o Environmental and Climate Relation Mia Pakai o Education Wow Chairman in Education Wow Chairman in Social and Culture Wow Mamawar ay panpo na sa kamagat katayan Kumaltisan ang Uyakupur o sa balpen na niyat klokaisak. Koros mautung kamagat na miya masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paitar o kay ran malatier sang Uyakpur.